Indlunkulu yesilo omkamuhle indlunkulu engabanabe silo indlunkulu engomama bengonyama mhlonishwa undunankulu wesifundazwe saKwaZulu Natal Khuzeni abahlonishwa beParliament laKwaZulu Natal mhlonishwa uMasithole Mloyi obheke izindaba zezolimo umhlonishwa uMavimbela obheke izindaba zokuthuthukiswa kwezokungcebeleka nezamasiko kulesi sifundazwe uRoyal Chaplain amazinyane esilo ikakhulu imeya yalapha eZululand Shenge Ntwana kaPhindangene yibo bonke abahambele lumkhosi ikakhulu amabutho omama besiphithiphithi amakhosi asendlunkulu nabesilo silo esikhulu usuku lwanamhlanje kwindlu yesilo usuku olubaluleke kakhulu ngiyafisa silo esikhulu ukudlulisa ukuthi uNkulunkulu wayibeke imfihlakalo yakhe ehlangalezwe ngikusho ngoba esikhathini esingengakanani silo esikhulu besilapha entabeni kwaCeza labe siya koncela khona embeleni ogwansile labe kuchazwa khona kabanzi umlando ojulile owenza ufikelwe zinyembezi ufikele ukucabanga ukuthi ngesikhathi isilo sisuka sishiya umndeni sishiya bonke siyongena ehlathini kazi sasijule ngani kodwa kuyinkulumo zonke kwavela ukuthi uNkulunkulu wamaZulu wayesekhulumile kuso ukuthi phuma ushiye konke uye kohlala lapho ngizokwazi ukudlulisa khona umbiko namhlanje silo esikhulu sibuthene lapho sizokwazi khona ukuthola imilando ebaluleke njenganale siyafisa ukubonga kakhulu uKhuzeni njengondunankulu wesifundazwe uhulumeni wesilo ukuthi uthi mawungena esihlalweni njengondunankulu bese uthatha yonke icabinet yakho uyilethe esilweni samabandla ngoba umnini weParliament lapha kwaZulu isilo samabandla sizwileke nje ukuthi kuye ukuthi abantu mase besuthi noma bequnjelwe ukubaqumbele bagcine belahlekelwa na inhlonipho ngoba siphikishe nge ukuthi kungenzeka ukuthi ekuphileni sibe nokwahlukana ngembono kodwa ngokwesiko lesizulu ngokwesiko lalapha kwaZulu noma ngabe imbono ihlukene kangakanani lapho kukhona khona ingonyama kufanele kuhlonishwe lokho noma ngabe niseParliament eKhuzeni isiko uma kukhona umthetho osisekelo nayo yonke eminye imithetho ilawulwa isiko lenhlonipho siyafisa ke ukuthi sikhumbuze izwe lonke ukuthi lapha kwaZulu kukhona ingonyama okuyiyo kuphela ayikho nje enye ingonyama lapha kwaZulu ingonyama ke akukho umuntu oyoshaya umthetho noyoqondisa noyobeka ukuthi kufanele ibe khona la noma kufanele ukuthi ibe khona sithi asidlulise nje silo esikhulu ukuthokoza kwethu kule mikhosi ebaluleke kangaka ikakhulu esifundisayo siyafisa ukuthi silo esikhulu sengathi eminyangweni wezemfundo lapha kwaZulu Natal kungaqinisekiswa ukuthi lezi ifundo ezifana nalezi ziyafundiswa ngoba isimo intsha ebhekene naso namhlanje yileso sokuthi lahle umlando kungathithi sasilwa silwela inkululeko yokuthi sibabelungu noma silahle lokhu okungamasiko namagugu ethu uma sithola imilando efana nale ecacisa kabanzi ngoba ayikho into eyayilwelwa okhokho nokhulukulwane bethu babelwela umhlaba njengoba silapha hlangalezwe sizothi unwelo olude mngunomnyama unwelo olude hlangalezwe sizothi sizofungela lokhu okwafungelwa okhokho bethu
okhokho bethu babefungela into eyodwa ukuthi bayofa nokufa befela umhlaba. Umhlaba uyigugu kwaZulu, umhlaba uyiko konke, ngoba ilapho kukwazi ukuphila khona isizukulwane. Siyakholwa ke ukuthi zonke inhlaka siyosho ngazwilinye ukuthi lapha kwaZulu, umhlaba kwaZulu umhlaba wengonyama. Ingonyama kwaZulu ikhona ngoba kukhona umhlaba. Hlangalo wamakhosi bayethe silwe esikhulu.